No, Charlene did it. Well, Kids on train. Listen. Hello? Dylan is story. Tom! Ceach bhfuil tú, bro. Ceach bhfuil tú. Tom! Fástí sús, Níor san goach tú seo go luise, cin fan ar léite? Aní an tána go. Ach amachchas sin bach be hééis le hacknaí nó rud a chéint. Agus tú nach chuine an scailí dóile mé, ha? Tom? Níon isteach, oké? Fág seo Dylan. Ach, agus tú mé sé an scailú, oké? Tá róid ar ball, oké? Ish, ni log ma bomoche. Da heliu arige jige haram. Til erigit, ha? Men det han har bakken ikke, hvordan skal gjøre det, va? Na wala sogum. At a plan acquisition ite grid cheese. Agus ni yeri shade gana ikretra vrei. Le shade gani be hista shit hein. Agus keert fúne. Ceach í mai saine má ícon mu diad rivré, nach mu héine vet hís leis. Wel te geri jil so want man an a wall. All right, go ma. Sé te cosint go leor erigid ar na Tá súlam go bhfuil muide lucha réis. Jo tu lu agus heliu. Súlam go bhí? Ish, ini shin kush. Súlam go nena? Cin tú casta le Danny Boy? Ta ma kalla non an istira. Breirt mar sin, ach. Mar an éadú leat, na tar a richa réis amsa agus de bhéidir de bhéal agat. Na bi buire. Tesa gum sagadi ta wu mo Daniel McLaughlin. Look, the brown arm for the hammer, alright? Dúir tú as Yeah, well, ní hórlá sé rís. Tí tar nach darlo. So, ní hóir tú sean eile mar sin? Wala dúirta sa? Yeah, hórhin. Dó méid brown ar an duine. Agus, tá. Yeah, well, Mikey Bedul tis agus mis bag an difriúil sa gaiise. Ah, come on, Rita. I mean, rinne méid butí an bháin. Tar sean eile dom. An nocht, méid. Well, tá muna le féisceile. Ah, cúpla doch. No, scanáin. Má piece of crack. Tar sé brise dit an na leabhar. No, Mikey, ní ceapaní. Ah, Rina, tar sean dom taspóint dit. Keiko brown agus a tóm. An galam bis nach mé áféile. Oh, okay, cén tá. Ah, fair play with Rina. Follow me huganí, okay? Slán, come here, Rinish. Hi. Hele gur tuainnig mai cean sásan sin le chéile. Well, yeah, bhí. Tíir sé mach nach na. Oh, agus ar ghlaachta leis? Yeah, ghlach. Ní an mé an rit. John Stacke? Ceapa. Oh, is cum cé happens me se. Fád go tuain sásta. Nancy, hi. Hi. Hey, tá me fóscar a chuirt chluisteil fin siide. Bhí se go mara? An nua. An jazz ar fad. An zes. Brenna mis gar an na góirí details a luga chluiste. Bol sálathe cafe. Ní mas ráach fi leid. Ó, befrálam, ach dúirt me le Daniel go maing areis. Ar a fána se. Se seans go chiptína brenn ó chéile hééis se siide. Bit go destín breisiáid? Á, níl mé ná faoi láthir ach. Á mé an elevator. Oh, well, ceir chlór. Well, cin fé nacht, mé hén tuains coppla GT. Ní ghlach me le leis go le bu nóir se. Díon na Daniel go déras bheith úrach leig. All right, gur magad. Tí haig go naí? Feic me thuan sin. Slán. Nach bhfuil Nancy breanú chu cín rééis tíide nach bhfuil. Mesta. Óratá sí, runne se bhá go deoí feic armsa. Hanú beirge sin is na coppla seachtaite ar a síimtas faoin gríon na bhfuil go harmón ar péidir dám. Má eall ar dútí gur féit faoi láirtáid. Bár sins. Well, bhena tí córbeg bucha siit. Ó, bhaid an ar a gábe go tíbachar sinna tamai. Ní lá nach rút beg le mú bucha sa chadinúlaid. Me sé fé plégat tamí, níor chaúí a bhbal leirt. Tá mis rá méid se leit sa feidir. Sinníon bhein tí sá an éing. Ó reisach mac tíocht stoppa tú. Ca mé bh slán. Slán. Bhfuilhre, te tar go lóistir man sin head. Bhil sin ílumm chláda sí ní radni. An barcha sa bheith chuúrmach a feidir, se legan siad caiid an áda deáid. Bhíon go réhil a bailta sé bhesan chola láid íomra sé gastarrá. Bhí sé sinna baint le siúráte. Well, is cosal gur a chur ama mawid ta meid an seo. Fáin, Angela. Tá me cinse go méid an anna heachtar choréit cinse. Tá ma buire Daniel, an i hílam sa 4 million euro a chur ar foiil dite, mar apal ma omlan sésta gúil se séhailte. Ach tá sé sáhailte.
Má bhín éon aibble sé tionscnamh dheafrad a chuidearga de ráis chuile centro. Rihannéistear a bhí eile? Bheitha ag bar an scuaine, Angela. Tar mé mocail bitir. Is smaithlam d'achal a bíte sa chunra. Ní léon aibbe agam lei sin. Beidir go réite chainn seo. Ó? Dír mé me líadar an chlásáil breise seo ag réachta. Aráitis go meach an aglairt. Cad a thuúlair. Go bheice tú an airíonn tú níos sábhail sin is. Sílim go bhreagann siad a chuid ceistena. Tá luachta chuid airgid clúda go maithint sin. Agus bheith sésta tiideal an éire sain, agus a haicnaí afrail mar security. Tuige nach meach. Díireach le crohhaid, Angela, go bhfuilm sé cinse nach mé an aibá. Níl bankar dána is hiúach inéistíad go sáilte sindait. Sílim go lédaíon seotha chun tar dúsa ceart go leor. All right, Daniel, tá má sésta ghlacu le seo. Ítach. If me na hára sin jenta agus chuir mé gléochart cholús feisi réile sína. Belinn sé sinú? Rúsin fórsna cinse. All right, fag má sléine go mar sin agus fan hama go glói má weite. Mór, Nancy. Slán. Slán. Tá sí agam. Ach cheol tú an árasan agus an heicní. Hir na be chaníimirt, ní nach clás gró. Ach an árasan sa gunne, Daniel? Níor an dar rá am, Nancy. Táis sin na cuideara go bhfuil go gearthe amach le bridging finance. Spe me anna thuirte ráiste fa chean de seachtaí. Ní is gom. Ní cháilthe muid táda. Dean an margaí mar seo chuile lá. Agus raon chuí, tá mo chúil clúdaí go maithan. Cén chuí? Chuir me caiiciis breise leis an dáta deara an nús ar an náma bhís de hana hen. Díoch le haid contingencies, agus níor thug an áinte fa deara fiú. Be muid táha. Dáta tú anna? Gabby? For frick's sakes, John Joe. Ní dul go ó héimeis na tú muid gobar sa teach go, right? Hanna go de téma. Ní le nach híasacht. Nis, bí de hú past. Hello, Charlie. John Joe Daly tan seo. Jocolat €8 chuir Scarlet Dancer dú ar a 3:30 in Nottingham. Ten gyd yn siom y lew gwn. Ffac am ystig yn am lona. Bolifer, ma hiw. Och, je duur hapel one. What is the freaking crack to North Kintu? Oh shit! Oh shit! Na hebben we go freaking cherry stebben. Wel, look in je heer. Wel is het sin smietje oor daai. Mac bacht yn sio, fal weisle sy tart. Cholin. Beheartid y kettle o'r rhys agos blin bag te nhw. Agos bedr copl cyn dan y sgan sy'n fy iasa sy'n i bisogod. Agos da han rodon. Ta sy'n gybre. Be ma'n ar y cwyd. What? Ta ahan rod rei ig Daniel Llanna ffyn. O, Willinish. Na rwyd ma lat gyro brw milchenau. Fi'n certa adas coswla. So ta Danny Boy McLaughlin chi a orson agus a heicní a cháile agus til le deolige. Fe plega te bhean, a se a leir a chasúd in siad. Na sinna na eitiige. Gydyn waith ban na wala bol ta smach da char ei. Wel, ta samsa fer a war na chwilin smacht fos adyd. O agus yn lledwyr ele mai job le dinan. Hair ole me hw. So, cyn fan ar ynys am gyda date hele di'n thedler yna? Wel, fi eisiau gest am ei rolat. Ni lawn o'ch dio. Tad y cerclwr, Mikey. Siwn i gofod sedd y fi na gomsa. Ni wan yn chilom? Ah, Bernie. No be mar sin. Hey, stop. Diolch yn dyn y visual ystech. Sorry. Wel, Erenos, daes at y gymach ceir fes meeg swyn af agos mae ymwyl arena. Os y gyda hein, ach ta tas y wad rwch list y gyda eich. Cyd fari nach feid pi'n rwyd cyn ar off i dy wahid. Cyr thot o ro? O, ted yna rire. Wel, siach sgwyd si chod dol, mae dy le mio. Wel,
Can't quite dal. Well, dal sa gais nach digan si fós céad go dtíireach a táhaid. Ben, a chuúr páiste go. Páiste? No, níl bailach a bheith bei páiste eile má bháin. Fáin go bheice tú, sin má heasí bhá méal chuneal. No way. Et sa bhecha fis seans. Ach, na bíochínta sa behart má hasan se spáint buggies agus Bobby ní beagad She's a bin an fá. A bhín sé géirí mó a harings leis choúir bhín 7 aige. Mian? She's tá sé se friggin pathetic bhfuil sad. I mean, ní hé nach bhfuil a bhhar héin ag Evan. Brenna, níl sam bhfuil sé tá sé sa radio stó nú sa cafe beidir. So go se chomad an gal lorig mar sin? Tom, just tógur ré, Tógur ré, Tá nó go dtí sin gentig a tanna ein Jack. Cé fan sa deannach chu tú léchar má luúhi sa fúr amach faoí? Ní heasta an chuisteachar. Chuisteacharm, an duine táchttaí má híl, agus hí go mé chuisteacharm. Ceap go bhéit an héine réiteach. Dá an chóirt, Dylan faoi mar chóramsa. Fúmsa bhí sé an cinú sinna dhéanú. Tom, tá brónarm a ceap... Ja, bhfuil ní leir sin inis, Jack. Cé is fiú a bhrón má chanam sé Dylan, ha? Tom? Tom, ga. Sure. Mr. Rory. Oh, Ahar, Dylan. Oh, just customer.
Fi sé gas an bulisteach ar ball. Hannig tú ras margin ar hánig. Ó hanig mé luúis sa forma a léach, ja. Tom cinse go raibh Dylan ansásta tú echa. Ja, agus tuigi nach Tom a bhí tartar an crétar ó caiile ó bháthid. Jack. Agus Tom Harmh a buíoch tíad. Jana. Rud an seo go mo spáinsteid. Jesus, nach lí go teachtas an jetlag ar a laid. Jack, tá mi géir leir le roií, okay? Tress is póstaí. Cén fá? Tá cinse go tú beganí árasach fó. Agus tuigean dit. Tá mu se chusa bheith árasach faoi stráintear ag siúlisteach a saoil So céir tá gur a chrá? Fuck. Seachas gur mise ahar Dylan. Ja, agus cáráún ar bhí ahar tasalhain. Irias, Jack. Tá do gón dochar gentí go tána héin. Cetarta. Fecin Rory sin. Té cheart atá ag siúlisteach a saoil Dylan tre 7 mbliana, ha? Tá chulla ceart aige, sé ara. Sé muis, nuair a Ellen sé hó. Ja, well, is cum cé cheapans tú catas a ghlach leis, agus réchama, is idir Tom agus Rory tá se. Chamach is agam, cé a thug iver Tom go Rory bhil warrán ar a spotta. Well, mar Harlan se Jack, is mise thug an idir sin há. Tusa? Se, mise, agus íon in a ríiste. Bhí ar duine cinn Tom chuir ar nólas. Se, siúráilte, díreach mar a rinne tú le méhall, agus Vanessa, Jesus Bernie tá tú imi haar fór an óir seo. Bhil fangad lo sin Tom cé a thug iver hó. Tá sugan go mai cé thug mé de roií. Brenna Tom, tá brónarm. Ná bí a bharnaí. Tá a Harbheith buíochtíad. Bhí ar chun éigen í dhéanú. Sé? Yes! Yes! But ma she's well good. Bully fed. Oh, Scarlet Dancer. Thou said us fair referee. Grosa Martin. Oh, one Sé. Oh, my child. Scarlet Dancer. Did you give it a route? Oh, trifle punty. It's a 9 kilowatt as a gun to see how Grish Marvin. Chance to him, much not a folk gun go fall. How big snap it on a wall with a mouth. An niet moet je not talk Marsha. Mar sem man go bhéit an nach féta. Agus nach a bhna ná se fachu chuí heagaí an lá an se bestechan seo, ní an lochtaid. Fá a chóta choirí go mútíí, na be tú anna landa ballach tú níos mai ústa choí heile. Brenn Chinese, á gur se bedún ar an méir. Seo bhaid nuair dhearnach cha, tá mis se go le gháinna suas na háit. Seo lá cholín, tú mis lábhat. Fernie, tá mé gur a focail bhem leit mai all rifin na fiú sós a maidin na máí. Ja, well, níim se cinn fí máireach inis. Tá me cinn imneach fí evan. Éimníoch? Ní te tí na tadúil? No, níl se tín, ach a leid bachta seach a tí na chéile. Wtad, bhí se cuioine lena hí réid. Cuioine? Cé go réasú? Muite. Muide? Ja, muite, agus an rud se lug. Muite gan na bheile chéile, mit se gailans go mórráid. So, well, wtad, bhí me se cuimnú. Beter go goideach sé leis, ga bhecach sé an súrain le chéile ríist. An súrain? Ja, me héin súrain agus Evan. Bís níoch se másrá bhartairne eáil, mar a bhíoch. Fernie, ní bheith rudí go deo mar a bhíoch. Is caibh éis na hiiscin blón ó máil. Ach, cuim nó mit. Fur pleart sa bhíl. Dháinha. Right. Jesus, Bernie. Amachas ag míhall seoig a leach á bhfuil a go ráis an intan lofa sinné. Ní hiopach sé bhuis goch scrad as lietar éis go deo. Ní héine a gist nóir seo a chefin. Agus a crétarí bocht. Ní máilm sa bheith cuioine ar a gúisiil san íbach set. Bhfuil is áta bhí héal ach tá dormas groundta ar éan hat, agus máthagann si é sin. Ach ní máilinn se le Bernie. Ní bhfuil sé lamsach an air, de lig déisiúlat más míle as cuma lamsa. Ó, halóach. Ma géirí focail lása. Cym leis gofu cé com í bhúntas a tá mháach? Brenn, caiim séimeach de réchama. Bheice mé ní starnaíú. Ok. Cur léchar mar ball. Right, slá go fóil. Fáil? Mar bhir mé lecha mé han níos fear as gan é. Gus cábh stitse. An amharcha baggage. Ní amach rá.
Nishara. Sin €1 agus 50 cent mar sé. Ha má sin gabhach. Jo, John Joe cai gur bú tú lá tú cíd. I ha deir ar a gapel carta ige? Á nach mé a réit, ha? Ra mór an adorrá. Ar an níró, treifil ponti. Ar a treifil má hwn. Ní má láiste chair ige degacha. A bheit can chána an taís nó hócha ige. Gwylio, wyt ti'n campach go ferch nhw? Double sy'n sio hig fasta. Ni fe double amser gyda mahad, Canbeg o. Ni fe tad amser o'r mae'r bem oed y ffannach. O, mwysyn ni war o dyn nhw'n medeli. Ach ffyr mai haig. Og mi sias y tamwy? Iawn y tamwy, iawn mae dyn apyn i wadwrs. Ogys ni fe i, gylio, good man, Canbeg o. A reit, mae sy'n, cael ni'n o'n yna, ni'n meid. Cai mag e double. O da, double o o'n i yw, double o o'n. Ham eisiau chwilio tech yn as. Sgylio haig. Gwyd tu ginger ale am i chion sy'n eist. Mae'r cahanedd yna'n tymwant e bol, ti'n gyda? Agus, dol. Mae hyn swein is Evan y ba? Ie, moel yn siw. O, mi o, fach sy'n eintach. Gramach rwyw. Ie, cyntan. Wel, o, mi be hysio do. Be'n lôn herts be Jack tawla sy'n. Tos ag a wal Evan tam ai yn y siw. Ie, to sam. Beth yw'n fecyn a'i dechrau balw? No, gyda mae tam y bobl y poli ni styrnig. O, tigym. Alright, wel, fec mae mor chwyr eich yma. Stan. Right. Hi. Oh, hello, Rhys-Dwach. Ni misio dy waxo, right? O, ta tham, ni yna mae gyda... No, ni rhaid i gyri tad. Mi'n nilis am 100 kilo clear to ar siwlet le mwam, ac feid y dola imart ati cynt ela, all right? Cyd sy'n diawn tag ysdyd ysyn? Ni hein baby maker i mwam. Agus mo sy'n y tol wech, gaw agus feid dyna egen ela. Baby maker? Sia. Ond tys amser go mach hein sor cawn husa. O, wyl ysyn ys? Ys cech i mach sydd ysyn? Wel, ta mo chwyt fwy'n si am nach wyl. Bernie. Sorry, the grass, gyrsiar fi'n ti tyrru fi'n slorri ar y mrawd. Stash fragat. Alles hora ville gras, nach fate siara pastum. Stiv hier o ta mogara. Tá súla gom gynny'n siya másta. Ja, wel, ta súla am sy'n ffrysyn. Siad yn dar a hera ta gael tege. Tá mé cinse go teach sé tríd. Ja, sians. Beidir go te wadnis láidir na mar chiapim se. Nach mín muid go léir I wadnis láidir na mar chiapan muid. Cyd ge se le sin? Fwec. Da rire? Mar ni lach chiapim se go gwyr yn deinis os lawad yn ymryca. Mes tu? Ja, da me cynta ho. Ta caram, hir smail, agus gwyr si sos lawad yn ymryca na fer ceile. Cén chi? Maslo. Agus trochaide. Agus ceir di anan si fwy? Wel, tada. Ach bin y tamara. Beidir nach hwyl ein rawaci. O'r capim se go bhfuil rawaci. Déitach si stopra. Beidir go bhfuil sé sin I wadnis éasca rá ná dhéanamh. Wel, déitach si amacht. O'r haid cael to. Sio, un sos na blynwch I siarist, mae ffer, mae double father di to. Conna na siams. Nach tú tá staidir. O, cen rawel y tam I roi. O, ni. Crosswood. Wel, mae'n rhaid ti. Mae'n rhaid ti chip si beig. Nes i cwnio yn dyn i'r dda oed y chloi. Peter is the water. Peter? O, waith iawn. Fe blwydd ti wyl. Ta fwy. Sa mor I tros hawyd. Ta gyr a ti mor. Waith i Waith i mor. O, waith i. O, tog. Tog iawn. Elin. Sa mor na fysgu wyl. Can you food? Thomas hawyd wyl. Ní me se fall gannig mo an páiríine nachtírin. Caile han air gin seo. Ní bhfuil se súb. Well, thanks you nacht. Is er really good as per show in the leabhar fra pizza. Ach, stoiger se man sa gemacht. Well, pins effortáid. Mini se kom má sin gefá. Carefree spin beag sí an trá. On vivrala ma ach, tá tutorial am chéad ar mind. Swat. Sorry, Mikey, ach, ga ma dírú sach an na leabhar. Tá scúdach I go gaiire den, you know. Well,
Beidir go mai spás agad a díal an dom í cín eile, yeah? Sure, check alama. Bá me se antainine was an ihe nacht réine. Ceir fúta. Was me still an seo nach hon. Hey, Frenna. Wow, neach me peidir go cuachtas in a ria. Yeah, well, no back le padder. Baid a díana sé colin na marúnachtar chumor be. Níl sam berna beoge tar scaile hánig chor behéir. Níach me mar sin hána díomha. Rochanig tú. Nach minnig a chunig cyfer ten mar sin is na seanlaintí. Hain chuid ragan go mór le padar gúnaí. Sin na seanlaintí. Ní le ragan ragan sin in ségi. Ní a sé soch mága tí a bhile. Ó na tas a hosanis. Ní a tasú hen go locht. Fel har bhile. Níl me se cuichta. Sin an kittel, reit me go pan té. Sa is a bach le té. Tá sin is cechi éim se fúsa. Gus ví sé íhe. Na habar níos múnis mar se heile, Bei fel máide chart. Golénis. Bide. Sin dé ce or sifile tá techtá mar sin. Táú tamí mar se heile. Ní tosan taidir a bhána tá chríomhristan se. Tá chrééis a chahra se chomá. Na a chríise. Chuid feimid chuid mógáin. Ceir chu dilan, ceir búmsa, a chu letasach, ag smín orthain mar a scrá. Ní sé sin féráid. Se féráid. Céim bladí jifií dhéana féráid mar chalan se dilan.